Bектeki Abdülkul çarvası Mamatkuluk Bakıtbek sayapkeri. Bakıtbek özü saldırat. Gemin rayonu Жаңжол ayılı. 7. nomerde Baytoru Turarov Abdüşükürdükü İsmailov Azamat saldırat. Sayapkeri dağı Isıkköl Kaşat. Omin jönödüңөр. 19 baş Kunan Jorgo 2 aylampa. Kalıstar жақшылап қарағыла. Анеме 8. номерде Арғун бұл Айғашқадан Жаналиев Савиттікі Саяпкер өзі Жанушка салдырат Ақсу району. 9. Genç Рейна Кенш жылқы заводыныкы Құтчу командасы даярдаған Аламанов Сыймықтың командасы даярдаған таптаған Ақсу району Тепке айылы. 10. номерде Падышах бұл Гамбитсинден Шадбеков Алтынбектікі мұнудағы Құтчу командасы даярдаған Медеров ынтымақ салдырып баратат. Талас облысы. 11. номерде Виолетта Салихов Елдардыкы Артем Саяпкери өзі салдырып баратат. 12. номерде Босторгой бұл Айтулу Бороондон енесі Көпөлөк Елдияр жылқы заводыныкы Замир Мукашевтыкы Урматбек уулу Елдияр таптаған Ратбек Урматбеков салдырып баратат. Тоң району Бөкөнбаев. Мына Тайжоргодон 1-ші орында еледі Елдияр жылқы заводы. Анеме 13. номерде Найза Байзаков Ауылбектіке Саяпкери Чубак Жайлобеков емгек сіңірген саяпкер. Улан уулу Замир салдырып баратат. Қочқор району. 14. номерде Хантору атасы Ақжолтой енесі Прогулка Курманов Мақсаттықы саяпкер өзі қамчы салдырып баратат. Ақсу району Керегеташ айылы. Анеме 15. номерде Карахан бұл Жакишев жылқы заводыныкы дейт Арген Улуговой Максим саяпкери Шерматов Бақыт салдырып баратат. Ақсу Ақчи. 16. номерде Тампери Есенгелдиев Нарымбектіке Ақматов Өмірбек даярдаған Өмірбек уулу Ардақ салдырат. Ысыккөл Оттук айылы. 17. номерде Палкан бұл Айтулу Барондун урпағы Пальмира енесі Боржекеев Өмірбектіке Ақматов Өмірбек даярдаған Адилетов Даниэль салдырып баратат. Соқулук Төш бұлақ күшүйден керіптер. 18. номерде Геркулес Адахандан Мақсат ээси Бақыт саяпкери Эмирхан салдырат. Жалалабад облысы. Жана 19. номерде Кунан Жорго Риторика бұл Плиниден Турдуев Турсундукы Турдуев Бактияр саяпкери өзі салдырып баратат. Жетөгүз Кызыл Суу. Анеме Кунан Жоргонун ат жабоосун Абдыкулата жылкы чарбасын ээси, ат ээси, мына Кыскаралык болобу, Жорго болобу салым кошкон Айбек Касымов дебөрчүлүк кылып колдоп бериптир. Анеме мына 2-ші айлампаны көздөй азыр. Кунан Жорголор 2 айлампа, 2-ші айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Чечүүчү 2-ші айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Алдына кетип бараткан 4, эми калыстар айткандай, андан кийинки 3 же 5 4. номердеги Банзай Казакстандын жоргосу алдык сапты баштап жөнөдү. Максат Арбаев баратат. Эми калыстардын чечиминен кийин гана айтылат. Байгелери чечүүчү айлампага кеттиңер. Кунан Жоргонун байгелери 11.800 сом 3-чү орунга, 2-чи орунга 20.000 сом, 1-чи орунга 35.000 сом.
Kulan Jorgolor hazır çeçүүчү айланмада кетип баратат. Байгелерин тапшырууга Камбар ата ассоциациясынын алдындагы Жетөгүз райондогу ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчиси Улан Уракеев мырза. Мына ушул Кунан Жорголордун байгесин тапшырууга даяр болуңуз. 3 байге. Калыстар жакшылап карагыла эми. Дайыма тактап туруп анан аныктап туруп айталы. Жерде мына карап атасыңар, бүт аттуу баштуу калыстын баары карап атат. Силердин гана чечимиңерден кийин силер айткандайын айтам, билесиңер, жакшылап карагыла. Üç, 1, 4, 9. Ebi kalıslar anıktap taktap talaşı yok. 3. nomer, 1. nomer, 4. nomer, 9. nomer girdi. 3 bayge, men baygeler tuuralı ayttım. Mına bayge tapşırчу Жетөгүз райондогу ат сүйүүчүлөр коомунун төрагасы Улан Уракеев. 1. 3. номердеги Кунан Жорго таза кирдиби? Аманат Дөкөнов Кубанычбектики, Шүгүралиев Мирзат даярдаган Даниэль салдырды. Ак Суу району Кереге Таш 1. орун. 2. келген 1. номердеги Гилза Абдыкулат Жылкы чарбасыныкы. Касымов Айбектики, Маматкулов Бакытбек таптаган Өмүрзаков Адилет салдырды. Чүй Кемин району Жаңы жол таза кирдиби? Мына 2. 3. келген 4. номердеги Банзай Өмүрбек Ансар Максат Арбаев салдырды. Казакстан тазабы? Ай баракелди, анда байге тапшырууга келип бергиле. Байгени Жетөгүз райондогу ат сүйүүчүлөр коомунун төрагасы Улан Уракеев тапшырат.